Na početku Domovinskog rata shvatio sam da jedino istinom možemo doći do pobjede. Dragovoljno sam se prijavio u Hrvatsku vojsku kao vojnik snimatelj. Kamera je bila jedino moje oružje. 5 godina sam pratio hrvatskog vojnika koji je oslobađao okupiranu Republiku Hrvatsku. Jedan dio istine o hrvatskom vojniku pogledajte u ovom dokumentarcu Istinom do pobjede. Neprijatelj, kad je razbio Kijevo i sravnio ga sa zemljom u 8 naleta četničkih aviona, okupira Vrliku, krenuo je dalje. 17.9.1991. godine, kad su četnici uz pomoć jugoslavenske vojske probili crtu u Maljkovu. Nema ko krene vamo, pucat ćemo mi pogledati. Ajmo, ima dite staro mjesec dana, ljudi, ima njih. Ajde, civili idu. Ovi s puškama. Ajde, ostali. Neka civili. Vojnici, vamka. Jel ima još ih? Ko ima oružje, ima li ko? Idemo nazad na Prhuš. I štitit ćemo Bojanu prema Prhušu. Kako obižanje? Štitite ulaz onaj prema Prhuši sa zoljama. A vozi ima vamo jedno 40-ak civila i se pokup tu. To je bila velika panika. U tom području Maljkova, Potravlja, Bitevića, odnosno Peručkog jezera, pojedini civili koji su ostali, to je bježalo kroz šumu s traktorima. Recimo u centru Hrvatska je bila velika panika. Između svoje arhive nedavno sam pronašao jedan videomaterijal iz Vukovara. I baš sad koristim priliku, jer je istog dana, 17.9.1991. godine, vojnik snimatelj Franjo Živković snima na Trpinjskom cesti okršaj i uništenje tih četničkih tenkova. Red bi bio, da. Blago Zadar. Al pumpa i vidiš. Evo sada tvoj autopark da snimim. Uvijek prisutan u akcijama. Idemo. Opa. Ej, dečki, da se može preko preći? Ima li mina tu? Tipe trči. Reklamiramo. Jel ima tonski? Sve tonski, boji čovječe. Jesi počeo s njim, nisi još? Pa snima non stop, nisam ni ugasio. Nisi? Evo, Da. to je pekar. Izgleda da se povlače nešto. Ovi snimci su za one koji stvarno ne vjeruju da je uništen i jedan tank na području Borova. Međutim, iskreno da vam kažem, dok i sam nisam došao da vidim ove stvari, bio sam skeptičan prema obavijestima, uništen ovaj tank, uništen onaj. Ali ovo kad se vidi, ovo je stvarno strahotno. Samo je dovoljno reći da je nemoguće ih posnimati koliko ih ima. Evo, to je već linija prema kojoj se dalje ne može. Ej, ima li mrtvi unutra? Dokaz o neuništivosti Jugosoldateski. Sve je sravnjeno. Ostaje naše tenkove na miru! Ajde da me pogurate, da upalim! Cijelu općinu. Do sada oko 150 ljudi možda. To je ništa. 150 sigurno, prijem. Jel se svi vraćaju prema Trpinji i prema Borovu selu, jel?
Ajde ekipu da malo snimimo. Ajde, imamo žute mrave i šta to. Moraš ispočivati sve te kratke. Ajde, Marko, imaš žat tu napravi. Uduplaj Kome je pušku uzo? Evo, Tu ćemo nekako. Blago. Nemoj mi se tamo izvlačiti. Ajmo. gdje je moj šešir? Robo, ajde dođite tamo, ajde Robo. Ajde imamo zajedničku svoju. Ajde, Neka da dođe Robo. Prikazivanje kod tufe u lokalu. Turbo se trpi. Odi, brani, vamo. Artuković, odi Andrija, onda će ga. Artuković, Oj, vamo, odi Andrija, onda će ga. Evo zajedno. Ovaj se istopio sunce Božje. Do čega je ovaj kad se mogao istopiti krumomio? Istopio se. Potraži tu sa strane rupu. Tu sam ga gađao, vidiš. Pa evo tu je negdje rupa. Jesi ti ovoga kresnio ili sam ga ja ovo? Ne. Ja sam jednog od ova dva, sad ne znam koje. Jer sam ja ovo. Nisam mogao upeći. Gdje je dovoljno u tome? Pazite, oni su zacrtali svoj cilj i oni su bili uvjereni da će granica biti u području Peručkog jezera. Oni su čak uspostavili granični prijelaz i napisali Republika Srpska, odnosno SAO Krajina. Razumijete, oni su doveli kamere i snimali se na sred ceste gdje su na asfaltu napisali Srbija. I bili su uvjereni da će to biti sve pod ingerencijom Jugoslavije. A to je se sve događalo nedaleko odavde i to su sve na prvim crtama bili naši tu susjedi. Jugoslavenska vojska je i zauzela branu Peruća, a poslije prepustila lokalnim četnicima da stoje na prvoj crti. Sad zamislite vi kako su oni razmišljali. Kad su međunarodne snage odvojile hrvatsku vojsku od četnika jugoslavenske vojske, checkpoint je bio u Maljkovu, znači iza brane Peruća. Kažem, nikad mi neće biti jasno zašto eksploziv nisu izvadili. 16. na 17. oni nisu poštivali međunarodne snage i pokušaju se vratiti na vrh Alevića kule, ali tada hrvatski vojnik to ne dozvoljava. Tadašnji zapovjednik 126. Zdravko Škarpa izdaje zapovjed i topnički udara po vrhu Alevića kule, ne dozvoljava neprijatelju da ponovno zauzme te rovove koje je 17 mjeseci koristio i sustavno granatira Sinj i Cetinsku krajinu. I četnici uz blagoslov jugoslavenske vojske osjećaju da ono ne mogu zauzeti taj položaj i u paničnom bijegu šta rade? Miniraju branu Peruću. Ja sam bio na pregovorima 26.9. Tada je to bila ujedno i prva razmjena zarobljenika u Hrvacama ispod Alevića kule. Pregovore je vodio taj ratni zločinac Ratko Mladić, tadašnji pukovnik. Pregovori su trajali par dana, on ima svog snimatelja, ja sam bio snimatelj sa hrvatske strane. Kamera je bila cijelo vrijeme uključena, očekivao sam da će negdje pogriješiti. U jednom trenutku, na tim pregovorima, on meni u kameru kaže: Imaće problema, ja sam vam rekao već da je brana minirana, a vi znate da sam ja vojnik. Ja kad vučem poteze koje znači da matiraju protivnika. Vi znate da je minirani Maslenički most i to vi znate da sam ja lično uradio sa mojim ljudima i proverim. Što ja uradim, znate da je efikasno i kvalitetno. Dobro. I u to ne treba sumnjati. Da su potezi vrhunski izvedeni, energično i odlučno i da ja zato diktiram situaciju u Dalmaciji. U području Alevića kule, kad su mi njih potisnuli, i ti civili su se vratili u svoje domove. Pa nikad neću zaboraviti jednoga čovjeka, Bog mu da pokoj, on je umra. Solić. Ja ga sad pitam: I ko je ovo zapalio ovdje sve? A ja vidio nisam, valjda su četnici, nema ko drugi. A?
Valjda su četnici zapali, nije drugi niko. Hoće li on meni kada ruku? Hoće li on kad meni javi se? Dide, Molim. i šta bi vi sad poručili ovima šta su vam ovo napravili? Ja bi im poručio, razumiš, da bi volio jednoga, da mi jednoga samo vidi. Pa da se s njim razgovorim, pa da mu kažem, je on radio kuću ili njemu otac radio kuću? Ko je ovo napravio? Koja je budala ovo napravila? Ili govna ta sitna da nam zapovjedaju? Pa to nije red, to je bogate živula. I kako će ovo sve završiti? Pa završit će bogate, ja mislim da će završiti dobro. Trebamo navaliti, trebamo, kako se navalilo tamo na Masački most i ovo na Peliću, tako trebamo navaliti i dalje. Jer slobodi Knina, slobodi sve u pismo, šta on ovdje ima? Kako je to srpsko jebajmo, mater? Oni Srbi nisu bili prije. Oni su pisali Proslavci, onda se pisali Jugoslavci, a sad su Srbi koji jebe. Sad su došli do toga ni ovo da su da Srbi. Kakvi on Srbi majku mu jeben u Srbiji? Ali ja treba ih goniti Srbiju. Jeste vi poznali ikoga? Pa koji neću poznat, to i neću poznat. A koji su Ona to bili Sveta odakle? sa Laktaca Sveto? leta iz prikuće, pali ja Vojvoda, pali ja Vojvoda. Znači oni su birali kuće koje će paliti? Sve je bilo na karti, koga će? Sve na karti. Gotovo i nemam ništa o tome I više. palili su hrvatske kuće. Hrvatske, i ovo su hrvatske kuće, ali su birali šta će. A zapalili su bile neke pojte. A s prvom vatrom smo zapalili poetos, poslije smo vatrom zapalili stambenu kuću. Da. I onda ja doletila međunje, nemojte jednoj babi Šimi pali kuću. Kuća jadna baba Šima kao krene zima, baba nećemo utrni, a zapalili je, bili počela kuća, već gor stambena. Tu nas tu fasla i došla blizom vode i oni čapali, došli i otrli i dole i nakazila i svašta radila, vidio se, izvadila i oko jedno i pisala po njima, tuklo, skinulo zvono. Okolo njizi mećala svašta one čendore, onda to i tamo postino, eto vidiš šta je mećala, kaške zadivalo. I onda, šta će, opet da nije bar oko izvadilo, pa hajde opet nekako. Već oči izvadilo, šta im bilo više očuvati. A da vade ljudi. Ja sam došao do srpske arhive i tada su ti krajišnici, tako oni sebe zovu, ti četnici, išli probiti koridor Knin, Banja Luka, Beograd. I svi ti četnici iz tog područja, a to je se događalo baš u vremenu sa 92. na 93. kad su bila silna primirja, kad su bile prisutne međunarodne snage, kad nije bilo ratnih djelovanja, onda su oni baš one ekstremne srpske vojnike iz takozvane Krajine poslali na taj koridor. I u tim materijalama se vidi uopće ko su ti bili srpski ratnici. A to je se dogodilo u centru Knina. Ovuda će za nekoliko trenutaka proći kolona krajiških boraca koji su više od mjesec i po dana vodili žestoke borbe za probijanje putnog koridora koji je ponovo spojio Krajinu sa Republikom Srbijom. Pripadnicima brigade milicije Republike Srpske Krajine na čelu sa ministrom Martićem jutros je u Banja Luci priređen veličanstven doček, odakle se kolona uputila prema Kninu. Ono smo išli po kućama i čistili te kuće i onda smo tako nalazili te uniforme, te puške, te... Reci mi, koliko si ti dugo već, jesi od početka samog na ratu? Od ovih sad ova treća tura što je bila. Pa teško je bilo, borili smo se za Krajinu, za Srbiju, to je jedna bitka koja je u istoriji Srba najveća do sada. Naš zadatak je ispunjen, Ustaše smo prećerali preko Save. Šta
Šta dalje? Šta su otišle preko Save, više nema ništa. Koridor je slobodan. Koridor slobodan, sve je slobodno, naša je pobjeda. Braćo Srbi, braćo Srbi, pobjeda je naša, pobjeda je naša. Kad na zemlji ne bude ustaša, ne bude ustaša. Kada Srbi krenuše Vekovačke gore i odoše u Bosnu tamo da se bore. Oj ti Bosno ponosna, visokih bregova, evo tebi u pomoć krajiških sinova. Oj ti Bosno ponosna, visokih bregova, evo tebi u pomoć krajiških sinova. Odakle ste vi došli? Da bijemo... Benkovčani, jel? Kad idete za Benkovac? Sad odmah idemo. Uspjeli smo, napravili smo operaciju Koridor, završena i bez problema je. Koliko ustaša je bilo mrtvih? Puno. Tada trećina Hrvatske je okupirano. Zamislite, na primjer, od Hrvaca do ulaska u Zagreb to je bilo okupirano. Hrvatski vojnik je tada ojača. Imali smo 7 gardijskih brigada. Jedna od tih 7 gardijskih brigada je bila 4. Splitska. Ona je bila udarna. I već kad smo došli do toga, dolazimo do tog dijela kad se priprema operacija Oluja. Kraj, završetak 1994. godine. Operacija Zima 94. Jer mi kad spominjemo operaciju Oluja, ona nije trajala 5 dana. Ona je trajala 10,5 mjeseci. Jedna možda po meni od najtežih akcija u operaciji Oluja je upravo bila Zima 94. Kad je pokojni Andrija Matijaš, Pauk, izvuka tenkove na 1780 metara na vrh Dinare, -20, 80 cm snijega. Tada vojnici 4. i 7. gardijske brigade nisu znali šta se ispred njih nalazi. To su bile silne utvrde. To su bila minska polja duboko u snijegu. Ali vidite, događa se nešto što oni ni u snu nisu mogli predvidjeti. Događa se ispred nas, civili su korišteni kao živi štit. Četnici su znači dovukli iz Banja Luke, to je bilo i profesora i doktora, civila, mladih momaka, čak jedan Bošnjak je ima 17 godina, da na -20, na otvorenom, pod vedrim nebom, kopaju rovove i služe četnicima kao radni vod, a ujedno i drže za živi štit. Zamislite, na primjer, te neprijateljske vojnike, s čime se oni sve služili. I nikad neću zaboraviti jednu scenu gdje je jedan stariji gospodin, i od tog gospodina nije bio sin među ovim civilima. Par civila je poginulo. Da li od srpske strane i naše, teško je to reći. On među tim stradalima, nesretnima, nije našao svog sina. I mi sutra odlazimo na vrh Dinare, na to mjesto. I onda vidite jednu strašnu scenu. Mogli smo sad će nas dvojica zapeti za kuću.
Čača je govorio kao četnici očeva i nemoj se sine, čača je za leđima uvijek, joj. Uvijek je čača govorio da je sine za leđima, nemoj se sine. Ajmo, ne gine usmrt, kad nas gone i ubijaju, ajmo samo. I joj, 23 godine ćete nestane na dinar, joj, jebe mi milo majku. Zapala sam to kad sam vidio svojim očima, joj. Joj, Marko, sine moj, tvoja kapa kraj tebe stoji, joj. Joj, sine moj, joj, sine moj, majku jebem. Četničku i majku jebem, joj. Moj sine, nego si, ostao si. Ali nemoj se za svoj si hrvatski narod ostao. Ostao si za svoj hrvatski narod. Ništa proživio nisi. Joj. Zašto vam ovo pričam? Upravo hrvatski vojnici su svjedoci tog vremena kako je se oslobađala Hrvatska država, kako je se stvara hrvatski vojnik i kako je išla ta operacija Oluja. Ja. Poslije te akcije Zima 94 dolazi operacija, odnosno akcija Skok 1, Skok 2. Zauzimanje masiva Šator. To je dio prema Glamoču. S jedne strane Livanjsko polja je Dinara, a preko puta Šator planina. Sve je to hrvatski vojnik s puškom u ruci proša. Sjećam se, jednom sam išao 17 sati na vrh Šatora da snimi jedan obični prilog. Jer moja zadaća je bila da vodim medijski rat protiv neprijatelja. Oni su se služili lažima i onda je Banja Luka objavila da oni drže vrh Šatora. I mene osobno general Gotovina posla: Petre, moraš ići na vrh Šatora i snimiti da je hrvatski vojnik gore. Vrh Šatora su zauzeli Tigrovi. Čini mi se da je to bilo 9.6.95. I ovo sve što sada pričam, ne da u hrvatskoj javnosti možda se malo zna, a van granica Hrvatske čini mi se ne zna se ništa. I sve mnoge stvari koje se događaju, ne događaju se slučajno. I svi mi koji smo svjedoci tog vremena trebali bi puno više o tome pričati. Iza toga slijedi akcija Ljeto. Njihova druga crta obrane Knina je bio Crni Lug. Tada je hrvatski vojnik bio iznimno jak. 4. i 7. gardijska brigada iz Varaždina Pume, oni su vam djelovali kao jedan orkestar. A to je bilo sve pod palicom dirigenskom generala Ante Gotovine. U tom prostoru je bila i 126. Sinjska domobranska pukovnija, a već kad smo došli do tog dijela, iskoristit ću priliku da kažem i da spomenem 81. Virovitičku bojnu. Oni su bili profesionalna bojna, nisu imali oklop. Zapovjednik je bio Romić, porijeklom iz Vrlike. To su bili strašni ratnici. Oni su tada otvorili prostor i oslobodili Glamoč, zauzeli Visoravan ispod Malog Šatora. Meni je bio užitak biti s tim momcima koji su uistinu bili pravi ratnici, koji iz onih ratnih filmova. Idemo dalje. Idemo, do kraja. Do kraja. Svaku stopu hrvatske zemlje ćemo osloboditi, svaku. Ja se isto izločim prema 72, tako da ostanemo I kažete, ne da smo jaki, već smo najjači. Daleko najjači od svih. Ni NATO nam nije ravan. Bilo je za ovu kamericu posla. To dobroga. To su oni sami već uvjerili, ali još oni ovo nemaju. I tek onda, kad smo mi oslobodili te masive, zauzeli Bosansko Grahovo, dolazimo do ulaska u Knin.
snage ulaze u najhrvatskiji Knin. Prati snage, samo belim putem, nemoj suzali. Petog kolovoza nije bilo problema. Mi nismo imali nikakav, možemo reći, okršaj sa četnicima, jer oni su razbijeni već davno prije. 10,5 mjeseci je tribalo da mi jednostavno zgazimo i Dinaru, i Šator, Livansko polje, rasturimo neprijatelja i mogu vam reći da kad sam vidio Knin 5. kolovoza 1995. godine, ja i moj veliki prijatelj, pokojni Joško Martinović, koji je bio sa mnom tada kao novinar Hrvatske televizije, sjedimo površ crvene zemlje i vidimo Knin na dlanu. Pošto sam iz Sinja, a bili smo u ratnoj zoni, sjetim se kad smo mi bižali. Sjetim se onih Hrvaca, sjetim se Kijeva, sjetim se Vrlike. I vidim sa lijeve strane i desne kompletan zapovjedni kadar 4. gardijske brigade i čuje na njihove veze zapovjedi generala Gotovine da ih se pusti preko stare straže prema Gračacu, da iziđu, da im se otvori koridor, da bude što manje žrtava. Ovo je posebno važno zato što se danas Hrvatskoj vojsci prepisuje svega i svačega. Vidite, i mi se spuštamo u taj nesretni Knin, a kamen smutnje je i krenuo iz Knina. To je bilo jedno tako zadovoljstvo među tim hrvatskim vojnicima. Mi smo jedva čekali popet se na Kninsku tvrđavu, objesiti hrvatsku zastavu i proslaviti tu svoju pobjedu. Niko nije vodio računa, čak ni o tome da se dogodi da nas prozora možda ubije neki nemoćni starac ili starica. I bilo je i takvih slučajeva. Dolazimo u sam centar Knina i onda vidite pravu sliku. Vidite da taj grad nije taknut. A onda se sjetim tada Vukovara. Pa sjetite se i vi sami kakve su slike otišle u svijet. Šta je napravila jugoslavenska vojska u Vukovaru? A pogledajte sliku hrvatske vojske ulaska u Knin. Nažalost, ti moćnici i ovi koji nam sude i hoće da kažu da je to bila zločinačka akcija, kao da ne žele to niti vidjeti, niti čuti. Oni nas dovode u situaciju da se mi sada pravdamo. Oni nas dovode da mi uspoređujemo Vukovar i Knin. Mislim da je to, ne da je to licemjerno, već imam osjećaj da nas ponižavaju. Ponižavaju tog poštenog hrvatskog vojnika koji se borio za svoju domovinu. Jer mi nismo ratovali niti u Zemunu, niti u Nišu, niti u Leskovcu. Nismo granatirali ni Novi Sad, ni Sombor i ne znam šta. Mi smo branili svoj dom, svoju domovinu. Jel? I onda, kad smo objesili tu hrvatsku zastavu, odlazimo u južni logor. Tu su bile međunarodne snage. Čujem zvuk traktora i onda vidite sliku hrvatski vojnik kupi civile koji su ostali i predaje međunarodnim snagama. Unutar tog južnog logora nalazilo se negdje oko 800 neprijateljskih vojnika, četnika pod naoružanjem. Zapovjed generala Gotovine je bila da niko ne smije ulaziti unutra. Jer bili smo svjesni da nikad domovinu nismo imali. Bili smo svjesni da će se prepisati i sve to uvećati. Nažalost, čini mi se da se to upravo tako i dogodilo. Jeli? I čak imam i snimljenu izjavu njihovog jednog kirurga koji nam u kameru kaže. Doktore, kako je stanje sa vašim pacijentima? Pa, momentalno ne znamo kakva je situacija, ali Hrvatska vojska se ponaša zaista korektno što se tiče ranjenika i nadamo se da će tako ostati. Korektni su. Pohvalio bi ove dečke iz Varaždina, bili su vrlo korektni. Jel? A sam grad
Niti ima paljenja, niti ima bombardiranja, niti ima osvete. Ja sam vidio ponos tog hrvatskog vojnika. Nema mržnje, nema osvete. A opet se vraća na Vukovar. Svi oni koji su bili u koloni, oko njih su bili četnici, jugoslavenska vojska, svi oni ranjenici iz bolnice, gdje su odvedeni? Na Ovčaru, ubijeni i strpani svi u masovnu grobnicu. Rećemo, hrvatska vojska, kad je Knin bio oslobođen, taj ogromni prostor, mi već sada prelazimo u Bosnu. Jer nakon tog Splitskog sporazuma, koji je bio između Tuđmana i Izetbegovića, ja sam, rećemo, išao i na pregovore u Travnik sa generalom Gotovinom i generalom Blaškićem. S njihove strane bio je, čini mi se, Rasim Delić ili Atvi Dudaković, čini mi se Atvi Dudaković. I bio je dogovor da se zajedničkim snagama ide na oslobađanje prostora. Ja bih ponovio što sam već više puta rekao, da samo zajedno možemo ići dalje. Očigledno je kroz ove rezultate koji su postignuti zadnjih 10 dana da zajedničko borbeno djelovanje donosi rezultate. Prema tome, ovo je bilo sumiranje dosadašnjih rezultata i normalno je da uvijek treba ići dalje, a vidjet ćemo kako će biti. I upravo operacija Oluja, ona bi morala ući u povijest svih svjetskih ratova, da je to zasigurno operacija u kojoj je bilo najmanje žrtava i najmanje zločina. Ali ne samo to, već je hrvatski vojnik omogućio da Bihaćka enklava ne doživi sudbinu Srebrenice. A to je sve bilo uz blagoslov hrvatskog vojnika kojega tada je vodio general Gotovina i Markač. U tim područjima imao sam priliku da snimam ponovno ljudske tragedije. Dogodilo se da su 84 četnika 4 dana bez hrane i vode bježali od armije BiH da se predaju hrvatskoj vojsci. A zašto? Hodali smo kroz šume 4 dana i 4 noći. Tad izgladnjeli, žedni, predali smo se jedinici koja nas je okružila, bez borbe. Momci su nas odveli do nekih kuća u neko selo, nahranili, napojili, prebacili nas vozilima u Glamoč, gdje smo dali osnovne podatke i prebačeni smo ovdje gdje se već nalazimo par dana. Izuzetno korektan odnos prema svima, pogotovo mi smo stariji malo ipak nego i momci koji to lakše izdržavaju, ipak mi imamo porodice kod kuće, žene i djecu i onda nije jednostavno biti tu. Ali svaka čast, čak sam i neke ceduljice sačuvao od onoga što smo dobili za ishranu da to pokažem kad dođem doma. Ja sam lično mišljenja da nam je bilo povoljnije da se predamo hrvatskoj vojsci i da će nas tretirati normalno kao civilizirano i normalno kao zarobljenike, kako se inače zarobljenici tretiraju. A to niste očekivali od muslimanske vojske? Nisam. Pa, mislim, momcima svaka čast, nemam šta reći, stvarno je korektan odnos bio. Primili su nas kako dolikuje, imamo hranu, vodu, cigarete, ne maltretira nas niko, eto. A zašto ste se baš hrvatskoj vojsci predali, a ne muslimanskoj, iako ste imali prigodu? Pa, znali smo šta nas čeka ako se predamo njima. Njima se uopšte ne predali, da je došlo do toga. Borili bi se do kraja. Naravno, oni su imali informacije, znali su da je hrvatski vojnik drugačiji. Oni su bili svjesni da je hrvatski vojnik drugačiji čak i od njih sami. A to je istina. Svi su oni bili zbrinuti. Pa da vidite vi samo kako su oni ponašali kad su došli i predali se hrvatskoj vojsci. Imaš osjećaj kao da su oni naši, dio naše vojske. U operaciji Maestral, kad smo došli neposredno blizu Šipova, to su vam ogromne šume,
to je užas. U jednom trenutku kad smo mi neprijatelja razbili na jednoj maloj livadici između onih ogromnih jelka vidimo ranjen srpski vojnik. Ja sam bio sa zapovjednim kadrom 4. gardijske brigade sa generalom Krstičevićem. Zaustavili smo transporter ili to zapovjedno vozilo koje se zvalo Lov. To je bilo kompletno zapovjedništvo 4. gardijske brigade i išli smo pomoć srpskom vojniku. Pa šta sidiš tu? Pa samo to sam sebi nogu. Ostav, ne, dirat, ništa. Ništa, evo vi radite. Ništa dirat. Nemoj to. Ne. Evo leću ja. Lez dole, ajde. Mogu da letim. Lez. Lez dole, piš. Ti te pogodilo. Stopnja sam, nemam ni oca, nemam nikog. Dobro je, ne treba plakat, ne boj se. Samo me izliječite da s vama idem. Izliječit ćemo mi tebe, ništa se nismo mi četnici. Odakle si ti? Zabrđe, selo kod. Iz? Selo kod Majevce, Zabrđe. Nećemo te ubiti, ne bijemo mi. Nemojte, braćo, molim vas. Braćo. Nismo mi braća. Pa znam da ste prava vojska. Jeli? Jeste. Ja. Jesmo rekli ko vas napada? 4. gardijska. A nismo imali rupe. Vidiš ti ovu? A jeli znate ko vas napada? Jeste znali ko vas napada? Crvene beretke. Nismo imali rupa, nismo veze imali. Je znala, jeste vam rekli ko vas napada? Nije niko, pa nema nikog. Prva je komanda pobjegla. Jeli? Komanda prva pobjegla. Eto, vidiš kakva ti je komanda. Ajmo sad njim. Mogu da se... A moramo. Ajde. Patike, daj pomoć. Mi smo spašavali nesretnog srpskog vojnika i spasili smo ga. Ja sam čak za 10. obljetnicu Oluje išao njemu u posjetu u Bjeljinu. Jer on kad je mene vidio, zagrlio me i plače. Izvadi novčanik i drži sliku od generala Krstičevića u novčaniku. On je danas živ. A taj dan kad smo ga našli, vidjeli smo nema Harisa Čergića. I dođemo sutra na to mjesto, Haris Čergić leži mrtav iz krvarija. Sad pogledajte vi hrvatskog vojnika, spašava neprijateljskog vojnika, a u istom trenutku, neposredno blizu nas, hrvatski vojnik Haris Čergić. Njega nismo vidjeli, nismo ga primijetili i nažalost on je poginuo. A da vam ne kažem, na primjer, kad smo došli blizu Mrkonjića, našli smo u jednoj osnovnoj školi u mjestu Bjelajce 72 civila, Bošnjaka, muslimana, ponovno radni vod četnicima. I stali su pored nekog grma, ja sam mislio da su Srbi. Tada sam išao sa 7. gardijskom brigadom, Pume iz Varaždina. Ja sam došao kod njih i kad sam čuo da su Bošnjaci muslimani, pitao sam ih gdje ste vi bili. Kaže, bili smo 18 mjeseci radni vod Srbima. Ja sam im ponudil cigarama i tada mi kaže jedan taj civil, nisam pušio 5 godina punih. Evo, pošto mi je oslobodila Hrvatska vojska, danas ću od gusta da zapalim. znači trebalo je spašavati civile i Bošnjake, oslobađati njihov teritorij, prikupljati srpske vojnike koje biže od armije BiH, a to je sve prošao hrvatski vojnik, i oslobađati teritorij u drugoj zemlji, nakon Splitskog tog sporazuma, jel? Pali! Biće satraniko Bugarska skupština. Zadnja operacija Južni potez. To je operacija
zadnja koja je bila u Domovinskom ratu, opet združeno 7. i 4. gardijska brigada, oslobađaju taj teritorij prema Banja Luci i događa se tragedija 4. gardijske brigade. Život gubi Andrija Matijaš Pauk. Pao je junak, jedan od brojnih koji kroz ovih nekoliko godina padaju da bismo mi mogli živjeti. I veliki je to pad. Zar suze na očima naših bojovnika, pripadnika 4. brigade, o tome riječito ne govore. I puno puta smo ispraćivali ovih mjeseci i godina one koji su za ovu zemlju dali ono najvrednije, sve, život svoj. I cijeli je narod nekako u toj povorci. I pjeva taj narod, naš dragi hrvatski, pjesme tuge, ali i pjesme radosti. Čini mi se da su ove prve brojnije. Pjesme tuge. Pjevamo ih. I danas. Ide narod, ide njegovo veličanstvo hrvatski narod prema svom zemaljskom cilju. Sigurno ide zahvaljujući onima koji poput hrastova padaju. Zahvaljujući onima koji poput Andrije dadoše živote svoje. Ide ovaj narod i plače. I kad god netko od velikih ili od malih iz njegova roda završi svoj zemaljski put, onda se narod zaustavlja i plače. Ali svake te suze prolivene za junakom koji je otišao pred nama u vječnu domovinu, 1000 cvjetova raste. Raste novo pokoljenje, ali raste i nada i sigurnost da ćemo do cilja stići. Jer napisa netko zgodno, samo će preživjeti onaj narod koji je u stanju imati ljude koji će za nju umirati. Samo će živjeti ona crkva koja ima one koji su u stanju umirati za nju. Samo je ona ideja osuđena na život koja ima svoje pobornike koji su u stanju žrtvovati pa i vlastiti život. Još jedna misao, sestre i braćo, u ovom tužnom trenutku podsjeća me ovaj pad hrasta Andrije Matijaša, kao i povijest naša, posebno povijest ovih posljednjih 5 godina na život naroda izraelskoga, život naroda izabranoga. 12,5 stoljeća prije Isusova rođenja živio Izrael u Egiptu pod faraonom i dodijalo mu ropstvo i viknuo: hoću slobodu, neću služiti, izvedi me, i tražio je vođe. I na barjaku izraelskog naroda pisalo je sloboda. Sloboda nada sve. I našli su se vođe. I krenuo je Mojsije i Aron, i krenuo je Jošua, i krenuo je Kaleb, i krenuli su preko mora crvenoga, krenuli su kroz pustinju i stigli u zemlju obećanu. I zato je naređeno sinovima Izraelovim: sjećajte se toga nadnevka, sjećajte se ulaska u zemlju obećanu. I kad te sin tvoj upita, kaži mu: Bog nas je po vođama našim izveo iz ropstva i doveo u zemlju slobode. Ima 9, 11, 14 stoljeća žudi naš narod na svoj način za tom zemljom obećanom slobode, mira, pravednosti. Jer gdje god se sloboda piše, tu je i Bog na tom barjaku. Onda su ljudi od Boga poslani, da ih ne brojim sada, poput Andrije kazali: ne, nećemo robovati, hoćemo slobodu, slobodu svome narodu, i poveli su nas ti ljudi u zemlju obećanu, našu slobodnu, suverenu, demokratsku Hrvatsku državu. Braćo i sestre, štovani generali i admirali, časnici i dočasnici Hrvatske vojske, štovani civili, jedno vas molim, poslušajmo Bibliju. Kad vas sutra sin vaš ili unuk vaš upita što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Tko se to tu borio, što je to bilo, kako smo mi zaslužili, kako smo došli do ovoga što imamo, kažite im jednostavno, kao što židovski otac ili majka kazuju: sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti, prema sreći.
A kad budete brojili imena onih koji su narod doveli do cilja, nemojte zaboraviti, molim vas, ime stožernog brigadira Andrije Matijaša. Amen. Lotulom! Pali! 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 Zakini! I upravo zbog njih, koji su pognuli, koji su teško ranjeni, mi pričamo o ovom vremenu. Ja osobno kao njihov snimatelj pričam o njima. I ovom prigodom zahvaljujem svim hrvatskim vojnicima koji su sačuvali mene. Ja sam njihov proizvod i danas pričam o tim događajima od 1991. do 1995. I zato hvala vam hrvatski vojnici, jer vi ste stvarali ovu domovinu.